Bonjour, Rojbash. Ameve dialogayan veser peatia ku vi morovira buri bnave Jack kudrojek النخوش يعني قالكي زحمت وك بناف كرنا اون جورني ديفيسيل روجك قالكي زحمت امي زماني فرنسي ورقرين زماني كردي وباشي بشتي خوندناوي مالك ازجور شروبكم كرمكن قهداركم. Jacques a passé une très mauvaise journée. Quand son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu parce qu'il dormait profondément. Quand il s'est réveillé, il était déjà 8 heures et donc il était très en retard. Il s'est levé très rapidement et il a pris une douche. Il s'est habillé, il s'est rasé, mais il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Quand il est sorti de chez lui, il faisait beau. Normalement, il met 10 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare, mais ce jour-là, comme il s'est dépêché, il est arrivé en moins de 5 minutes. Manque de chance, il y avait une grève des transports. Il a téléphoné à son bureau pour expliquer la situation. Finalement, il est arrivé avec 1 heure de retard et son chef était furieux. Le soir, en arrivant chez lui, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses clés. Il a donc attendu sa femme pendant 2 heures. Non, vraiment, ce jour-là, Jacques aurait mieux fait de rester couché. Jacques a passé une très mauvaise journée. Jack a passé une très mauvaise journée يعني روجك Jacques قالكي a passé نخوش une très بجاك رابوري. Jack a passé une très mauvaise journée يعني جاك دروجك قالكي خراب دا درباسبو. mauvaise journée. Mauvaise journée روجك نخوش. Quand son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu parce qu'il dormait profondément. كاسون غافي ياكو جرسي منبه يقول ويش خودراكي ليخست النبات عنده حس نكر جبركو دخوك قلكي جراندبو. Quand son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu parce qu'il dormait profondément. Dormait, Quand il s'est réveillé, il était déjà 8 heures et donc il était très en retard. réveillé, elle était déjà 8 heures. Boubou saat hasht. Et donc, il était très en retard. Galaki daran katbo. Jiboulo daran kat. Jibart khawdama. Quand il s'est réveillé, il était déjà 8 heures et donc il était très en retard. Très en retard, yani galki darank. Il s'est levé très rapidement et il a pris une douche. Elle est levée très rapidement.
رابو سرجيخوا بقلك بلس اللي بخي اندوش وشو حمامي سريخو بشوي. Il s'est levé très rapidement Elle s'est levée et très il a rapidement. pris une douche. Il s'est habillé, il s'est rasé, mais il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Elle s'est habillée, جليخ الخوكرن. Elle s'est rasée, rahoxan, mais elle n'est pas où le temps pour prendre son petit déjeuner. وقتی ویتنا بو کو خوارنا خوا تاشتیا خویا صبی خوارنا خویا petit déjeuner je تاشتير تيغوتن je فطور تيغوتن وقتی ویتنا بو تاشتي بخوي. Il s'est habillé, il s'est rasé, mais il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Elle n'est pas le temps وقتی ویتنا بو temps وقتا. Quand il est sorti de chez lui, il faisait beau. شاخي جمالي دركت كال sorti de chez lui جموي يعني مع الأخوة كنجي مع الأخوة sorti دركتنا كا كنجي شاخي كوج مع الأخوة دركت كال sorti de chez lui وقتي كوج مع الأخوة دركت الفيزي بو جو خوش بو دنيا خوش بو. Quand il est sorti de chez lui, il faisait beau. Normalement, il met 10 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare, mais ce jour-là, comme il s'est dépêché, il est arrivé en moins de 5 minutes. Normalement يعني عادة بهر حالي جمالاوي حتاني جهة محطات ريني ستاسيونات ريني دي دقنا بمشي. نورمالمو المت 10 minutes 10 دقة أبيي بوغ آلي بلنقا شاخب مشي بوغ آلي جسكو لغاغ جبوشونا En moins تريني لغاغ محطات رينيا مي سجوغلا لي دفيرو جيدا كوم اللي دépêché جبركو قالكي عجلة كر بلسچو اللي arrivé en moins de 5 minutes بري وقتي خوا ب5 دقة جهشتا محطات ريني. de 5 minutes. Normalement, il met 10 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare, mais ce jour-là, comme il s'est dépêché, il est arrivé en moins de 5 minutes. Manque de chance, il y avait une grève des transports. حظي نبا شانسي نخوش كو اضراب هبو بروتستو كربون اف تشتيها الاوروبا شي دبن كوش فيري باصا يعني ترينا غيفيتكن اضرابيتكن بروتستو دكن توازن مع شوا بلند ببي بيتشي يعني ساعتي وقتي زيادة بنت خوازن ساعتي وكيمكن دا هرقاب بهبدورة كاركي نرازي بونا خدنا خويا كرن بروتستو دكن فيجيج بولو مانك دي شانس لسوء الحظ شانسي نباش اللي يافيون غريف دي ترانسبورت اضراب هبو نخوي يعني ترين تنبو دويرو جيدا. Manque de chance, il y avait une grève des transports.
Il a téléphoné à son bureau pour expliquer la situation. بالتليفون اشتغلي بمكتبة شغلي خورا. Elle téléphonait à son bureau pour expliquer la situation. بتليفوني مكتبة خورا اشتغلي جبو خاطري جوار بدي خويا كرن وضعي خوا روشاك وتيدي أضراب هاي ونكاري ودرن كفي حتى وبقهي كاري خوا. Il a téléphoné à son bureau pour expliquer la situation. Pour expliquer يعني بدي خويا كرن. Finalement, il est arrivé avec 1 heure de retard et son chef était furieux. Finalement, David elle est arrivé avec une heure de retard. ساعتكي آخري درنك يشتغل خوكات et son chef était فيغو يعني و داويد ساعتكي درنك شغل خوا و شيفي وي خودي كاري وي جلك يعذبو جي جارجي ام قهدار بكن. Finalement, il est arrivé avec 1 heure de retard et son chef était furieux. Le soir, en arrivant chez lui, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses clés. فاردا شاخي قهشتا مالي هات بيراوي كو كليت مفتي مالي جبير كرنا. Le soir, on est arrivé chez lui. Evari, le soir, Evara. شاخي قهشتا مالي اللي aperçu هات بيراوي كو ليفي oublié sa clé يعني مفتاحه oublié جبير كرنا. جاردي قهدار بكن. Le soir, en arrivant chez lui, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses clés. Il a donc attendu sa femme pendant 2 heures. جبوفي كيجبركو مفتاح جبير كرنا مجبور والبندي بيركا خما قدرات الساعة. Et donc attendu sa femme pendant 2 heures. جبولو attendu راو ساعدنا البندا بيركا خما يعني بردفي دريمة حتى بيركا ويجيشكو مفتاح بوي بيركا ويرحب دا دريفا. Il a donc attendu sa femme pendant 2 heures. Sa femme يعني جناخوا pendant 2 heures. Non, vraiment, ce jour-là, Jacques aurait mieux fait de rester couché. دبيجينا براستي دفيروجي دا جلكي باشتر بو جاكرا كو المالي ما بارا زهاي نچو باشغل ويروجي جيرا باشتر بو. فريمون براستي سجولا ويروجي دا جاك غيميو يا باشتر بو في دا غستي كوشي بالدانا رازانا. Non, vraiment, ce jour-là, Jacques aurait mieux fait de rester couché. Dictée 1. دارم كو فايدة جي كربي از چند دیالوگی دیجی ولو ورگرینم زمانی کردی بیدارم کو اونجی فايدة بکن و بدن خویا کرن اگر تشتک هم بچرن گیت خوازن جی از آمادم کو از خوشتر و حسانیتر و باشتر بکم. زور سپاس.